وەک هەلبەستوانێکی کوردی وەک زمان حەزێکی دۆزدارێکی کوردیش خۆ من ئەو ناز دکرد وەک شاگردێکی وەک کەسێکی کولسەر کوردی دخواست بخەبێت من ئەو ناز دکرد لێ bi taybetî ji ber kovara wêyê û paşê jî ku nivîsên wî têde diweşiyan û paşê jî di navenda pena Kurd de derfet çêbû ku em hev ji nêzik ve nas bikin ji ber ku ew jî di rêveberiya navenda pena Kurd de bû û di heman demê de nûnerê pena Kurdê Rojava bû. Bu wê boneyê me hev nas kir û di ziyareta me ya Rojava da gelekî têkiliyên me xurt bûn û di pey wê re jî ew têkiliyên domiyan. Li gor min yani Ahmed Hüseynî çewek tê gotin Şêxê Helbestê Ahmed Hüseynî Kurdistaneke biçûk bû. Dema tu li Ahmed Hüseynî binêrî tu Kurdistanê dibînî. Yani dema tu li zarokatiya wî binêrî şewata sînemaya Amûdê ew birîna ku bi zarokatî di dilê wî de bicih bûye. Dema tu li ciwaniya wî binêrî zext û zorên li ser Kurdî ku li Rojavayê Kurdistanê wê çaxê hebûne. Dema tu li ciwaniya wî ya li zanîngehê binêrî ku wek Kurdekî tu netên hesibandin û xwendina wan nayê dîtin û li pêşavan nayê girtin tu netên hesibandin. Dema tu li çûyîna wî ya li Ewropayê binêrî surgûn bûna wî dema tu xwedî derketina li ziman û li pirtûka wî ya berhema wî ya yekem ku hatî çapkirin ez neşaşbim heştê û heştan de hatî çapkirin tu binêrî diyê tu dibînî ku çîroka wî çîroka Kurdistanê bixwe ye. Êş û hezarên ku kişandine berxwedêriya wî heza wî ya ji jiyanê heza wî ya ji Kurdî ji ziman Kurdistan bixwe ye ji çanda xwe ji hunera xwe. Ev Ahmed Hüseynî di heman demê de çalakvanek e rêncberekî ziman e rêncberekî berhemê xwe ye wek gelek nivîskarên Kurd ku berhemên afiran diye bûye rêncberên wan berhema û hewl daye ragihîne gel. Piştî ku çapemeniya Kurda geş bûye taybetî li Ewropayê di kanalên yekem de hem ji bo ziman û wêjeya Kurdî gelek xebat kirî hem jî kesên ku dixebitin hewl daye bû wê heza xwe ya ji dil bû wê gotina xwe ya ji dil ku ji mirov re digot rehê min bi wê hestê ew kesên ciwan ew kesên ku eleqe nîşanî çand û hunerê dane derxistiye pêşberî gel wan daye nasîn xebatê wan qedr û qîmet daye xebatên wan û kiriye ku gel jî wan nas bike bişopîne qedr û qîmetê bide wan xebatin. Ahmed Hüseynî her çiqas li surgûnê bêye Kurdistana wî di berîkê da bûye. Ji xwe wek ku gotiye ziman welatê rastîne û nayê dagirkirin. Li tu derê dagir nebûye nehatiye dagirkirin. Li Swêdê xebatên xwe domandine ev tiştekî bi rastî gelekî dijwar e di wê demê de û ew ekola ku li Swêdê têkiliyên ji nêzik bi wan re daniye û gelek xebat kirine. Ev gelekî girîng e û wek berhema wî ya em bijin 2008 de ez neşaşim çap bû bîra birînên welatê xwe ku navê berhema wî bîra birînê bû bîra birînên welatê xwe ragihandiye Kurdan ragihandiye cîhanê bûye heza xwe ya ji dil yani di xebata me ya ku em bi hev re xebitîne li gel temenê wî li gel nexweşînên wî yên ku hebûn û li gel ew rewşa Rojava ya wê demê ji dil û can ji bo ku em bikarbin bi nivîskarên wir re bicivin ji bo ku em bikarbin li hev guhdarî bikin ji bo ku em bikarbin dibin banê pena Kurd de wê yekîtiya ku xewn û xeyala Kurdan e pêk bînin gelek hewl dibe ji xwe wek min got rêncberekî zimanê Kurdî bû rêncberekî Kurdistanê bû jî yani ez dema ku min bihîst alîjiyan bûye min got bi serbilindî bi serfirazî çû û li nav ciyê xwe li mala xwe çû di nav hezkiriyên xwe de û qedr û qîmeta ku Kurda di dayekê jî didît û dizanibû min got Xwedê mirineke wiha bike nisîvê her kesî nisîvê me jî lewra ev ne mirin e ku em dibînin jiyîn e yani ji ber wê yekê em îro li vê dere wî oxir dikin wî verrê dikin lê ji xwe di mala me de ye li ber seriyê me ye di jiyana me de ye li her derê heye ji ber wê yekê ez dîsa bêjim Xwedê hezeke wiha têxe dilê me hemûyan û Xwedê mirineke wiha bike nisîva me hemûyan.
يعني وقتا ام لزمان وهلبستا كردي دنير براستي جي يعني خودي كيفنا شوبيه كي قالكي دولمند و ام بيجن يعني هلبستا كردي جبو بيشكتنا زمان كردي چاندا كردي هنرا كردي جي قزمت كري احمد حسيني جي دواري هلبستي ده براستي جي بسبور يعني ده هلبستي ودم بيجن راستيا جواكي هبو فلسفه هبو بيرانين هبو تيكوشين هبو ام بيجن يعني او هستي افيني هبو يعني ام دكارم بيجن احمد حسيني بهلبستي خو براستي جي بمجارن هلبستي خو قالك تشاني بو زمان و بفياجي باندورك لهم لسر زماني كردي كر هم لسر چاند و هنرا كردي كر ده همان دمي ده جي ام دكارم بيجن بهلبستي خو غزمت زمان چاند و هنرا كردي كرم احمد حسيني پشتی ام بیجن يعني بشخوا ذاتم بزخت و زور دستیا مجبور ما هر دروی ولاد پشتی کو جدروی ولاد وگریا هات لروجاوا کت ناو گل ولور کارو خبات خو مشاند يعني چالاک بو روجه کی يعني ام بهور پیوین بریا تلفونه جمره گود جبر کو تدیم دناو کارو خبات چته من كريه هدف يعني تشتين ام بيجن دايشه لدوم دقرم كري وكي هدف لي تفي وقف خوارنا تشتيا جي البرخود دا يعني دخبتي الروجاوا دناف جلده خدمتها جواكي ذكر خدمتها زمان شاند وهنري ذكر دهمان دمي دجي احمد حسيني دما كوهات آمده ما هف دناس كره يعني لسر هلبست الصحبت ما هبود تشكي دنيجي اي كوبالا مروف دكشاندم او تایبت مندی احمد حسینی کردواری بود همان دمی دشی پر حنک دکره يعني بحنک خو وسا او قاد گشت دکره يعني همان دمی دشی جارکی کنفرانس هررکی چه بود ساحات د کنفرانس د جی مهود ناس کره و همان دمی دشی ام بیجن گلک جارا هاتن فوار آمده جی يعني د فوار دشی لسر وجه ما صحبت کر لسر بتایبت هلبست مثلا بتایبت من اف جي ذكر مدقو مثلا او دسبيكا هلبستا تشاوا بو تشاوا دس بهلبستي كر مثلا او كراهيا دوي هلبستي مثلا تشاوا دكار وصاب اواي كي سبور بين الزمان يعني د اليه ام بيجن صحبتها هلبستي ده ذكرم بيجم يعني قال لك تشت ازدبن باندور احمد حسيني ده مام يعني مثلا بتايبت بالشافي من برتوكينوي هلبستي دقرتون برتوكيوي هلبستي دخواندو مثلا هناك بيشنيارين ويجي هبو مثلا روجي كده صحبتك مدى افتشكو قلت يعني تدي وقتا كتب كردي دنفيسه تو خو عايدي وي زماني حزك تو خو عايدي وي چاند هنري حزك لبل دما كتو بزماني كدني دنفيسه تو خو عايدي دوي خوزايا خناك يعني هر چقا جن بيجن يعني نويساندنا بيجن بزماني كردي هر چقا جكيماسي و هبه يعني كسك وخطاب كردي دنفيسه هر چقاس كيماسي وان جهبه جنويساندنا بزماني بياني چتر يعني لور بالدك شانسر گرينگيو تايبت منديان نويساندنا بزماني كردي وهلوستاج بو كردي تي نشاندان يعني حمود صحبت مدى درباست بو يعني بش شخوا بري كوجيانا خوش دس بدا ام هين بون يعني ام هيني نخوشياوي بو يعني وي برزيدا ندخست بنخوشيا خو بو روجف يعني دوي سردمي دجي ما ديسا ام بيجن ام بهفراخ ويدسا ما يعني بيامين ام بيجن سرساغي ما دوشان ليبلي ويبخوا ندخس يعني بنخوشيا خو بفروجف او الي كي بوي رنجيجي هبو ليبلي يعني وقتا ما بهيست او نخوشي براستيج ام قالك خمگين بوش بوچ ام قالك خمگين بو ما گوين براستيج او ستيركك ويجي كردي ام بيجن دبيجي او هستريك جهولي رابو يعني هر چقاجي ام بيجن جيانا خوش دستا بج لبلي ميراته كمزج الدوخه هشته يعني ايرو اذكارم بيجم يعني
از جی فیضه جوی میراته احمد حسینی دگرم یعنی و از باورم اوی به هلبست خو به حیزا پینو ساخو اوی میراته که مزن لنفشین جنفشین لدو خوشی بگره و یعنی ایمجی پیورا مچی ام بکارم خودیل و هلوسته درکه خودیل پینو سایو درکه خودیل و بیرو باوری و دو زاوی درکه لو ماجی از بیشم یعنی وکی ام بیشن داخوازه که ام دخوازن یعنی همو یعنی جواکا کرد خودی لپینوسا هلبسکار مینا احمد حسینی درکه و جبر کوی غزمت زمان خودشان داخواه هنر آخواه و ویجه آخواه کریم